Scott Cawthon je razvojni inženjer video igara koji je radio igrice i crtiće kršćanske i dječje tematike poput Noine arke, Jesus Kids Club, Chipper and Sons i Kitty in the Crowd. Sve dok nije potpuno poludio i rekao nećete vi mene i napravio igricu koja je preplašila sve poznate youtubere, a zatim i cijeli svijet. Najzanimljivija priča o igri Five Nights at Freddy's je zapravo o njenom autoru, Scottu Cawthonu. Zašto? Pa ajmo prvo na njegovu Wikipedia stranicu. Nema puno informacija o njemu, zar ne? To je zato što se Scott ne pojavljuje u javnosti. Intervjuje za razne sajteve, daje preko četa ili mailova, ne pojavljuje se u videima, a i slika koju razni sajtevi stavljaju kada pišu o njemu zapravo nije njegova. Dakle, ovo nije Scott. Ako je vjerovati Twitteru, ovo je profil koji je on otvorio i od 2014. nije ništa napisao, ali je zato stavio svoju sliku, koja je zapravo jedna od dvije jedine slike na internetu na kojima se on pojavljuje. Scott je počeo raditi igrice već sa 13 godina, a kako je jako pobožan, većina igrica je bila upravo religijske tematike. Kako dugi niz godina nije imao profita s tom tematikom, počeo je raditi igrice za djecu. No ni tu nije imao više sreće, a kap koja je prelila čašu bila je recenzija koju je dobio za igru Chipper and Sons, u kojoj je Chipper bio opisan kao strašna animatronik lutka. Pokazat ću ja vama što je strašno, pomislio je ljuti Scott i odlučio napraviti igru Five Nights at Freddy's. Na Kickstarteru je pokrenuo kampanju kojoj je bio cilj skupiti $10,000. Nije dobio ni centa. Scott ni tada nije odustao i 6 mjeseci kasnije Freddy je izašao na Steamu. Igru započinjete kao noćni čuvar Freddy Fazbear's pizzerije. Glasovna poruka vam kaže kako animatronik lutke koje zabavljaju djecu tokom dana slobodno lutaju restoranom tokom noći. Ako animatronik lutke slučajno naiđu na ljudsko biće, pomisle kako je to endoskeletor koji nije u kostimu te ga pokušaju staviti u jedan. Nažalost, pri tome vas ubiju. Igra je preko noći postala popularna, ponajviše zahvaljujući YouTube gaming sceni koja je pronašla super igru za novi video u kojem mogu vrištati do mile volje. Scott se naradio u posljednje 2 godine. Izdao je 4 nastavka Freddyja. 5 izlazi u 10. mjesecu, a čak je stigao napraviti i FNF World, a ono što je još impresivnije je da je sve te igrice napravio sam. Uz sve to stigao je napisati Five Nights at Freddy's knjigu te prodati prava za film Warner Brosu. Scottu svaka čast. Nakon godina i godina neuspjeha s raznim igrama nije odustao i uspio je napraviti igru koja mu je već donijela dovoljno novaca za 2 života. Dakle, ekipo, očito se trud isplati, pa ću onda i ja ponoviti kao i svaki put. Lajkajte, šerajte i ako još niste, pretplatite se na naš kanal.